ilmuwan. Kelas 10. Kula badhe damel peceraton. Tema mancing. Perkenalkan nami kula Aneza. Perkenalkan nami kula Riyanti. Perkenalkan nama kula Adila. Perkenalkan nami kula Elisa. Perkenalkan nami kula Diana. Perkenalkan nami kula Nurjana. Perkenalkan nami kula Sri Ajani. Dolan yuk mancing lah ngapak ke gabut kie yang perdira di sini tapi Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Iya. Mancing yuk. Waalaikumsalam. Arep mancing nang ndi? Nang kamar nang pinggir kali. Apa usana pancinge? Ya boleh disit. Ah, ya wis atuh yo. Yuk. Abang kok mancingnya gara-gara uli? Ya semoga be oli. Semoga be uli lah. Uli sing gede ya kok di kae. Bakar apa dia pakan malah. Iya. Dibekecek lu ya nak. Iya. A few moments later. Punten nih. Iya, arep pada ngendi? Arep pada mancing. Nang pinggir kali. Oh, sing hati-hati ya, banyaknya gede. Ini. Ini mancingnya nang kali daerah. Ya kenal, dia ngapak kan gak kali. Jalannya apik banget kok. Iya, kok. iya. Jembatannya mana ya? Iya, jembatannya. Lalu kan lalu. Ya ki nantani iwake ya suwe mangana lah. Iya nah. Jagung dikit ya Sabar. A few minutes later. Iya, cepetan gede banget. Cepetan rawangnya narik. Narik, Bro. Pala petil. Jadi petil sih, kepriwe sih wong iwake gede kok pala ditarik bae. Bantu lah. Kepriwe sih, Bro? Wah, ya wis lah. Wis pancing wis petil. Iyalah, bali bae apa ya? Ya wis lah. Jangan iki gede banget iwak tengiri kayane. Jeje disit yuk kok kenang-kenangan apa? Ya, Jeje. Sore bengkok yang dikulatin mamane. Ya wis atuh ya balik. Matur nuwun wis dalam video saking kita. Selamat masuk.